Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Mizo pumin khar khep hun chung ni sari dang po seile ani mualung thuvi si ten mualung thuram zoram medical college ta nan sa thak sak ram chunga dar kar som ni plikala chung khan covid-19 damlo nuai thum sing li le sang li en kol daman Prime Minister Narendra Modi chon ramin coronavirus awang har sana to mek chu rami pui te chakna le in pek na in ne ani ang ati Covid shipui leng mekin zia lam apan ri thailo awang le aka in pun chho zela wangin Mizoram pumin khar ke phun chung ni sari dang po sele ani a sarkar in khar ke pa puan mekin ni som pasari jing dali thlenga man tur ani line ni som ni pali jing dali thleng po se ani thalui April ni som ni atang khan mi pui pon chwa khwa khir na hi kalpui lo ni to a Srileng in zia lam apan thailo awang le khotlanga in kai chon apun chho zol awangin Mizoram sarkar chuan ni som atang khan khawzo ka in khar khip puang ani in khar khip chung hian e job dor le chome zorna te chu thole ni rezir top ni a hon the ni anga heng thil zorna hmuna tu sem tur de chu LLTF VLTF te hriat puina in tho tan ni le ni nga ni zan dariat atanga zanlai dar som pani in kara anma mote an sem theyang bazar hon ni hian chome leitura motora chuwa veiwa khapani a veng danga chome ilo leitura kal angai lo nan LLTF le VLTF tin ten ma ni veng thawa chome zona turom man an siamang LLTF VLTF ten chome zuar te thuna tur mun fel takin an ro mananga bazar kalte thol takle midang nena in hnai lova an bazar theinan chome zuar tu te thuna in kara fit ruktal mun olen zo azel turani chome bazar le dor te hi tlaidar nga a kharnge nge turani a tlaidar nga pel nuwa tuma bazar kal tura chhowa phalani lo tukin dar nga thleng khan Mizoram chunga covid hripui vei mi sang ni za somnga an oma hei hi Mizoram hripui kai tamber trumani a mi pui tamlam atanga chutin India marchaka covid vei lai nei tamlama Mizoram chu panhi na nima se hripui wanga thi ero ane tlem berani thunga shikai mu chu jinga zabial point pasni pasari tenan thi puyani tundin muna Mizoram hun sang sarkar noya shikai en kolna mun khotlang siam en kolna mun le manchoi en kolna mun ate khum sang ni zaruk somnga prok omin covid ve en kolna ICU wa khum sompanga umbok in khar khibur lo thailo din huna Mizoram din ta ka wangle covid-19 in stage sunga lu chilna satak ema wangin Mizoram abikin Aizawl khopuile district capital danga te eitur nei mu mal lo har sanan satak tok mek chung kwa sang tam tak anom ta ti vein khan Congress party thu chu chona soya ni te na e job dap chung ko tam tak le sum don na te naw nei tam tak chu sum lak lu na atop ta ka wangin an boi mek ti soin VLTF le LLTF ten mi mal le pol sang atanga tan puina an don atangin heng har sat na tok te tuam hlom nai an thoka ko ran then khat phei chuan an mani huam chunga sarkar na thok omlo na chung kwa har sana tok te hna tan puina poisa file e turan semmek ani anti Congress party chon hetianga din mun khir taka mi pui anom mek la ya chuan chama chung kwa te tan puina tur Mizoram sarkar atanga ro manna pakhat ma ala omlo anti a mi har sa de chom dol na VLTF le LLTF te ko ta a sarkar ber akel e older maiti soin hriathiam har sa antia MNF sarkar hian chuan chama ommek chung ko sang tam tak te tan puina tur hi ro manna siam thoise atula ni chuan Chief Minister Finance Minister ni bok phalna in Mizoram budget po siam rem mai ni ro se anti Congress party chu mi har sa te chom dol na konga atul dan anga sarkar thopui turin anin ringreng ti an soi bok ani mualung thu VC te chuan mualung thu primary school le middle school ramba ka mau phiram trin somnga mun vela zaw chu Zoram Medical College ZMC tan an pe a an pek na le khai health minister Dr. Alal thanglin hne na vein khan an hlan middle school le primary school hi mun danga sak angai dona wangin mualung thu khotlang hruai tu te hian health minister hna sak andila health minister chuan ti hlotlin sak an phu thu soin theito pa malak pu tum thu soini health minister chuan health department in ram an zan ruk reng line hetiang ram zaw tak hrisen na lam ngai tu awanga mualung thu khotlang hruai tu ten ZMC an pe chu alomom hleya VC le khotlang hruai tu te chunga le mala tu puef lan moya MLA chunga lom thu soini Dr. Alal thanglen hian ZMC tlo ngalin ZMC thok tu te omna turin Catholic ko ran chuan Montfort School man an phal sakti asoya heta tan hian khuma phatur madras somli bial to MLA puef lan moyan ape ani heti la hian non government hospital medical operational team te chuan ZMC man tur oxygen regulator somni pasari chu health minister online an pengal bok ani
Mizoram hun sang vok pulsi African swine fever leng mek chon zi omlam apan theilowa voin khan vok za somli pakwa thi belin African swine fever wanga vok thi zong thin chia chu sangthum zathum le pakhat atling to ani voin khan chan ne wang omlovin chokha thara vok so man thia lungle district tui chong khuwa vok pakhat athi ani heti hian Mizoram hun sang chan na hriat lowa vok thi hi za somli pani an tling to ani Central Sarkar mlak na in PMGKAY noya at thonin longklai bu fai sem chho me kani a kumin maile jun hian bu fai hi thonin semle tur ni in DCSO longklai noya me kha chung hian bu fai quintal sang ni zali somni panga point pakhat panga thonin semle mek ani AAY le PHH member 10 mi pakhat zela ke zinga at thonin andong meka e-post machine mangin online chavin bu fai pek chhuat he ni kum sang ni somni khan bu fai quintal sing ni sang li zali samli paret le point paruk bial dal quintal zathum samthum pahni le chana quintal zanga somthum pakhat le point pakhat sem chu aluni to a DCSO pu billion sema chuan longklai distrika internet signal mu mal lo wangin online mang bu fai sem hi retailer tam takim ante thailo ni na soya tuna hian veng tam taka chuan bu fai omma se online se mangai wangin bu fai hi an sem thailo thung ani supply department hin taka bu fai an calculate rang che hian online mangin calculate vekani a FCI go down atangin PDC longklai atangin go down thangthanga go down atangin retailer te atangin mi puite hena atakin online in calculate ani Voin Khan Champhai Excise and Narcotics Department le Chanchinthar Battalion Assam Rifles te chuan zo khothar huam chunga heroin gram za somni parugle ane tu nia pulal ramro takum somli Champhai veng sang PHC venga khosa chu an man heroin man hi cheng noi somnga parugle singli huania heroin wanga man hi andin PS Act 1985 to sana thu boy siam sak ani ramchung mun sang COVID-19 trikai thar anom bel zelo wangin Chanchinthar longa thatu te Sri Lanka lo film zel turin kan ngen chewa vaccine dose khana la to te chu ahun taka dose ni na lola turin kan ngen bok chewa hiba ka hian mai tomna vuwa midang nena in thata omle kutle moi ma silfai te longa paimo zel turin kan ngen cheu ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani ramchunga COVID-19 trivei enkol damzat an pung chhozela darkar somni pelikala chung khan damlo nuai thum singli le sangli enkol daman oma trivei enkol dam tan te na po za somre pathum point panga biela kai chho to a voin thingin trivei enkol dam hi viable chani le nuai chungan om to ani vaccine hi dose viable se som pasir le nuai somko pani sing ko sangriat pek ani to boka heti la hen shikai mu chothar ero ala sang thowa darkar somni pelis hung vekin shikai nuai thum singli le sangthum mu chu ani a ti hian shikai mu chu to zong hi viable chani le nuai somli an tling to a mi sangli velin an thi pui le a ti hian ria wanga thi nuai ni sing ruk sang ni le zathum som pasari anom to ani ICMR chuan voin thlangin sample viable se somthum pakhat sing khat le sangthum te sani to thua puanga nimena khan sample nuai som pariat sing sari sanga test ani Prime Minister Narendra Modi chuan ramin coronavirus awanga harsana to mek chu ram mi puite chakna le impact na in ani ang ati voina Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme thori na pek chu ahonna hethui soin pumadi chuan India chu hun khir takara besina lo mai chi ni lawati a tuna hun khir takara po hen lo nei tu te chuan ramtan ngor takin rokan bol rengani ati bok Prime Minister chuan tun hnaya khol thar manani awanga lo nei tu te thar chu pungna sa chungchang ta langa PM Kisan chuan ramkil khor bera lo nei tu te po na satakin apuyani ati heti la hen thingtlang lama po COVID-19 ka mu chu an pun chho zel me awangin khotlang hruai tu te chu mi puite hna inzirtina war tu le faina ngai poimo turina cha state sarkar te po danova damdole bungro dang zor thinte ti top tura the top chho turina ngen ani voina PM Kisan scheme chem chu hi lo nei tu viable che kwale noi som nga chongin handong ani voin khan ramchung hun sanga muslim te sakhu hun poimo Eid ul Fitr chu ursun taka manani a COVID-19 shileng awangin akum ni na tan idgale grand mosque te pun khom huai hot anilova mitam jok chuan mani innama tong train hunan mangani Eid hi chongai tha Ramzan khanan man thinani a muslim sakhu zui te chuan an ngai hluin ursun takin an mang thin ani Chanchinthar serti topna na tang pui Mizoram pumin kharkhip hun chung ni sari dang po seile ani molung thu VC10 molung thuram Zoram Medical College ZMC tan an sa thak sak ramchung adar kar somni pelikala chung khan COVID-19 damlo
nuai thum singli le sangli en kol daman Prime Minister Narendra Modi chuan ramin coronavirus awanga harsana to mek chu ramme puita chakna le impact dain ne ani ang ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ni